dong sedong warni kenan da biru pintu yang apa dan buram nak misal nang ba puya ciba persya itu kita siomeng ya kita pau sabar om ya ke baha ke dulu namar daga ni tum ki briuru ilong na kebuka cerki kecinggi jukrit niat yang mental kicai ba daga we lihat Wahanan kepara haganai kastep mo lawan lang ini kada kajinan katanya itu kemarin nah pa kompetisi kemarin dan semua di balari ini ya asal menyesang yang kamar ikut mentang yang itu berawal ini saya setelah poin yang tersebut dijual ke dalam jad mati berawal apa dia ini wasna apa namanya itu ada kamta maki yang tertentu ada asbab musim yang mereka kita itu kemarin jom mother pada makam yang kene kalonga lindi babhata khaba man ki god samla ki deben god ha ka jingim ka joki panjim bijwa nautrai lembaga sacrament but ko imen gobara kadba ni puson siapa kane ka sacrament jinken tiu kurim gidon gon ki eki baro kaba wan ha ka jimpur ka joki kaba wan ha ka do joki nama man pai vai mangi gishon hanne gisnotu yaga jinkar dor jom kane ka sacrament haga jingim ka jogi nama kade yaga ne ka sacrament ka pallon yangi vai ki kur jogo balai de lempa kane ka jinkan dang ma ka jinkoi joga ne ka sacrament ginangyo yangi ka sem ka bakuit ka bakandang bilong yang samla le kibri ki seperkat kuno dengan pinsange ya Gilbert da ka bedroom da kot haka cover karena margi kibri ni don ala ki jom jimbisha dengan buah ban bu kano ga jimbun nam ya gini hadu banda poisha ka kerdan jom ga jingende kuram kalafon Gilbert apshwa enda ada beto bin solong pura jongga jingya trailang part retreat center yang kitma ha ka pusi ulang gua ban Bible study abang idon Bible study ulawan pan father ngalle kumno bada umensiam bagu dalam persad yagi apshu Gilbert nama kibri kinong kumno darapi baro harmon biala omdai nama arba kilo ki basniu andre pun amdai jogi ngidon ki kemata ba tengilawan berkat terbangi mon te gila ban yada ek gilawan apshu bado kunjuru haba nga puson yaga jingim jongine armod balari man ka por ka ba man pala e bob jonga ka jauma nadu ka por kala yomat yaujis kam ju plap kalan
sausi halakapo ka jingkala ka bamut basisha ka peni barabon ninum yo jingkala ka bamut basisha ladang am nim yo mat jisu nama ilaban yo yi brio kiba im kadamon but kunjuru kai ka ba ngalaban yo yi kalong kala shashito she gave praise to Jesus kala bu jisu ningkong haga jingem jonga but kadau kalong man ka step nadu ka por ngila hikai shapanga jingkor dor jonga yukirish pakoi kawan mina la namspa la kriyakne la slapne la shitne kala yadliti kala wan shimenda mas man ka step wandada ka kadki manle hikai school room kam jumpet mas habang ibu na prank ngi ki bajan ru ngi don bon gi da ban kia naga mas entre kala ke kordor jis kum ki di da ka penia yu ka ke kordor jis ya ke ba ke kordor jis those who keep Jesus is the important person in their life kinnu do jingar but namar ka ga now kala kei kordor yaw jisu kala buning kong yaw jisu aga jingem jonga kala la ban ni kairu yaw gilbat ban yaro aga juga daga jingo nadu ka por kala yaw mad yaw jisu kala tha yaw gilbat ro ban chimenda retreat kala makala asin pelawan retreat denem de inna kaba mut kala penkara lumpa yaw gilbat shwa bakin taw ya ki kase ka jimpen kare ba tam ya ka bona plen jongi ni penkare ya ke baro haba ni penkare bu ke baro kaba pension dongrin halar ke jinsa bajo ka parte henre kane ka kon kala penkare kala sauto kae kaba kwamsan naga chiki kam mendoi ben ya yo usamla ne kam mendoi ben yo ulo ubam don ke jingdim borom ya nama ka bible ni yo Kibriyo ke bating burom ya ubale kilong ke bayape shibon na kibriyo bamdon jingde burom ya ubale kae ka ba komsan haga jingem chongi kalong bangi de balong ke bating burom ya ubale ladangi pe saudong chongi nila banyoyi bun ki inga sem ke bala jot ladangi wat ya ke dau dingkong ka de na marba kindon jingde burom ya ubale na kata ka jinglong bangdon jingting burong yaw bale kinstang ban kalam ting ya ka sakramen kalam ting ya ka jingkulan but kinstang ban yai mon kinstang ban lekat bambon ungi ka single jot de nama te kung kita ki buriyu kinla ayu kinstang ban na pinkalang ding ya ki daw barit baki pelong ya ki daw barit kalong ka daw bakarao nama Nagabenda joki uble donchu. Nagabenda joki manobadon manga ngadon nga marway. Henry kiba ting gurum ya uble pat kinyo iyayu jisu ningko. Minta larangi pe pigi kimi pa kiba henga sembaro pidang shong kam hadin kam jingai. A personal space is given to them. Yagarukam bagila buru kumne kadai nama pan pinsok. Minta kishong hagama do but kimchu yoyi yapi haba kishong anne mano ba shong hadi jogi kintit Henry kippe tang shaka duan but kidang yo bor naga duan kane kade balong ka jinglong jo hakamat kino ki problem but ki jinge Nimde ben pai shaki brio, ide ben pai nimkon shaw nong tau, ubala pinku bor yani banyai kano ke kerdan, lada de ke kerdan jogi riliam, ne lada de ke kerdan jong ki inga sem kum kimi ki pa, ne ki kon jogo bale, ni bakala bara bor hage jingim jogi, nama hakamat ki jinge ni pai shado ningko. Ladangi logi bapai ningkong syamu bele, syamu jisu, nginam do jingkarmen, nginam babe, nginam snow kita ki jinge babon jogi, kilong ki problem. Henry, kitut, ki beriu, ki kon, ki bapai barabo syamu jisu, ya ki problem jogi, ki kilolang ke kindan, ban
kindiyo kerdan. Man lagi problem, man lagi jingai jongi, kan kelalong ki kindon, kan kelalong ki step. Kita tuai, pangan yo kawai ke samla bating kurung piau boleh. Minta kata ke jing tuai, kalau orang agama jumpi, nama arti bara harumur film bapa, kata nanti, bah ada film baru boleh. Henry minta pide bentuai ayu, pilayo. Baru boleh jawab dia pi, nak apa pinjam api, ya samla bapa, ke samla bapa. Minta pide bentuai kuno. Minta pide benstang bentuai, tolong ianya utengah bagi boleh. Tolong ianya ketengah ria boleh. Nama lawat ladaka. Nakata-kata bunsin hingga sen ki samla ki duai benyo samla baba Henry hadin pat ki klat benduai pelong yang ngau tengah baba pelong yang ngau tengah baba habang in sange benduai kumde pilayo samla baba pilayo ki samla baba Henry pinju yakendu shu ben yakendu namar pale na om jing yakendu yang ka piyo I hadu menda kan stang bendulah Yakaba pila mudur baka balari kalom pinsustang benyuki nalor kane kaba piuki batiyo mat dandon bun kiye baro kabamla ballong ruhaka haka juka dur pinsustang benyuki hawu gilpatru hadu panda yotto ula pu samraki ula zle plewai foundation kumba kikon samla kitpe jaga juk minta ngim don pesa, ngim don ikam ngejam, tongin penduna nor kikun. Henry, pide baro armor pide benong, ngin pediyang kikun, ngin kau pun katbau lewai. Katba nang yo kikun, pide ben perlong convent. Nap pede kikun kinte jopi kin late long sister. Te pide ben stanya ka training nadu ki ikasem. Pide ben train ru kikun chinrang jopi ballong ki Kilindo. They kaikasen jombi kade balong roge seminari bat ke convent. Haka bas prolong eki kon jombi bas floor bat nama eki kon joge juk jombi kilo ki kon joge new gen. But let's say ki new gen kinum snowpenan hadu kata yek jinglong lindo bat ki rinium mano baste bhadi adi ka prostem let's say hadi nar postem. So dunia Henry ngakwa banku jinggut ban ngakwa ban buru ki jinggar pan hakama jombi gilbat bad balari na pedeng uwe ukon shinram pide banai uwe nagabenda jogi MSS tengah buk lupa uwe ukon jombi omde tagata Henry utta ukon ude wedian aga jakka jonga abang alatmen lahap pinia namar kasur jonga kan sange suki Ude balong unamyala, ude balong bape tegar tree center angne ne umron. Te nagabenta kane pistang pat train yaga seminar. Kaniru kalong ke jingkapat, nagabenta jobi ha kane ka ni urong jobi kata pismai agamatu Jisu ngin pediyang ikikol katba ai sine mame koplay. Te pide ben ko jingkodro ngin haru yaki balong lindo balong winia. Ban long lindo, ban long iridium, pide ban long iridium. Om detang, pa patakni, pide ban ru, don ru ke jingri ubale, kabaki kun kin pay napi, ime namnu piyo kat kane ka bor pat ke jingate ngaru ngakwa banyo. Con đi shabe aku apa ai kecil play yang play terakhir
Nakabenta kecil sebuah kecil yang ibu-ibu. Hendai benai mengajar buah ini. Hendai sedang kahak buah bang lajeng tak hendai sedang ini yang dan show. Bahan kerja kepakat wes mentang iba yang dan show. Hendai ujisu dan katanya cicik ibu jonga. Mana aku boleh syukur ayat Yesus. Hakan ini kelemahan. Kajisu kebakrau, kada cini pa, ibalaan kong ya ujisu hanga, bat kila penhe sandro ya mah, nakabalang Katolik. Kani kasi kaulang kumi ngangai pakadi kajinya saat kebakrau, join me pa. Kublai syukur aku may kubawa jong, mengikir ku ini jong. Kublai syukur, papila pun makaya nga, papila. Ngay sendanya nga, hadu kapapod kaciyem kacampi, hadu kini kisiru kunjung. Hidang du syukur kipaya, hakaciyem kacanga. Father Joby, ibadai spiritual director jongi, ila Krishna met manusia, nak kepada mantan ni manusia kibriu. Idei rumah ini iba penkelajur kecil keconga. Dah keba ila beli lat yang bangun dan bentalam, hal ini kerjik center ko ibu worker. Ujisu gospel jong Yohanes, ula manam ino sweat ipi man wat yang shipi, tak nanti syupa. Ang sepanjang payung bat menghentingan beri manusia mekut, bata sisa manusia mekut, bata habo aja ibadah. Bata sisa ila kerku kedok, baru lain manusia memang. Bata pila long sisa ikbal manusia hakat cingkem kejongan. Kebetulan bata nak berita kecik, manusia kejong pi. But kitchen dry jong man na kapwa kanta may ako yung kanis kapwa man sweet dry na kabenta jong kubli syukur ya pada Nicholas parish please jong naduk kasmi makilawan hata parish ka jong PGI sudah berai masih yang dikitian dikikam ka jong kubli syukur ya pada na kabenta ka jong spun ka jong na kabenta ka jong ay masih ka jong buon sin ru haskol kumihan master PGI rab na naman kapwa kino kibenta. Kublai syukur pada kecing doa kecing pi. Akan berpengaruh bau kecing semua ni kibahaya hasam jangan. Imadu ikili jangan iba sendal yang mana duk kapwa bang ayat tu ikecing kemo bahaya jangan. Ikimi bagi kini kejangan baru. Ikimi kah kibakah kihemen kipara. Bila ayam siam bagi rab nat anak siam yang hadu kini kedepan. Kublai syukur ni. Kipan lok pada jauh jangan baru. Kisah kikodik sebadan dekat dan kupoi berhikai lambat nak. Kublai syukur ni kecing wan jongki, kublai syukur ni kecing ay mensim jongki ru hakini kisi kibadan dan kublai syukur mai. Kublai syukur tu nak bentai chest carboni. Yana hadu kami kesi pat ngilapun, hadu bagi napo yang kedua kejong kublai syukur kaya. Nah, kau benar baru masa sistem kerja kumpulan nak bentar jom itu baru kita benar hayang kita benar mengkreat ni kebal kami nak bentar jom fresh pun nak bentar jom itu baru boleh